Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye biteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi. Iyi nkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane. Bamwe bararira, abandi bifata ku munwa. Inzego z'ubugenzacyaha RIB zarize, inzego za polisi zarize, inzego z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, mudugudu, gitifu, mutekano barize. Koko iyi nkuru iteye agahinda. Umwana w'imyaka 15 y'amavuko yaje gusambanwa kw'iki gicamunsi ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Uyu mwana w'umukobwa yaje gusambanwa kugera ubwo ahaburira ubuzima. Iyi nkuru yatitije imitima ya benshi, iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi. Uyu mwana bamusanze, abamusambanyije banamumanitse mu mugozi kugira ngo bagaragaze yuko uyu mwana yaba yiyahuye. Ni gute umwana w'imyaka 15 rero yakwiyahura? Reka twinjire mu ino nkuru neza. Nimba rwo bwa mbere ugize ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Dukomeze rero. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye amahano. Umukobwa w'imyaka 15 witwa Kararisa yaje gusangwa yapfuye kandi yimanitse mu mugozi, ariko nyirabayazana bavuga yuko uyu mwana abanje gufatwa ku ngufu agasambanwa kugira ngo ndetse n'abamusambanyije bamumanika ku mugozi kugira ngo bayobye inzego z'ubuyobozi kugira ngo bayobye iperereza ryemetswe. Inzego z'ubugenzacyaha RIB zigira hano zahise zihamagaza imodoka ishinzwe gutwara imirambo, ni imodoka ya polisi ihitiza byihutirwa, itwara uyu mwana kwa muganga. Bahise bamujyana ku bitaro bya Nyamagabe, bakimupima basanga uyu mwana yasambanyijwe kugera ku kuka ka nyuma. Bivuze ngo uyu mwana ntago yishwe n'umugozi, ahubwo bamusambanyije paka ahashije umwuka. Koko abaganga basobanuye yuko uyu mwana yaje kubura umwuka, yapfuye kubera kubura umwuka, ntago yapfuye kubera kwiyahura. Bivuze ngo abamusambanyaga bamufashe ku izosi, abamusambanyije bamufashe umunwa, bafata no mu izosi. Uyu mwana rero aza kubura umwuka ahita yitaba Imana. Babonye ko apfuye, bafata ikiziriko bakimanika mu giti, barangije nawe baramwambika kugira ngo bigaragare yuko yaba yiyahuye. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho icyaha cyo kuba basambanyije uyu mwana paka haburiwe ubuzima. Icyaha bakoze n'icyagihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko uyu mwana ari intyoza, yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza, yazaga mu cyiciro cya mbere, yabaga uwa mbere, ndetse uyu mwana yari umwana witonze, yari umwana bari batumye mu isatere mu masaha ashyira saa 12 n'igice. Ariko bamwe mu baturage bavuga yuko umuryango w'uyu mwana ari we nyirabayazana kugira ngo uyu mwana abe yanakwicwa cyangwa abe yanasambanwa. Ni gute ufata umwana muto ungana gutyo w'imyaka 15 ukamwohereza mu isatere ubizi ko agiye guca mu ishyamba ndetse ritagira n'amatara ry'inzitane, ugafata umwana ukamwohereza kugura umunyu? Bavuga yuko cyangwa abaturage bavuga yuko uyu muryango wiwe nawe ushobora kuba ubifitemo uruhare. Nta kuntu wakohereza uyu mwana ungana gutya mu igishyamba nk'iki ngiki, mu gicuku nk'iki ngiki, ngo umwana ajye kugura umunyu ku isatere. Umuryango we ubifitemo uruhare. Mu gihe umuryango we uri mu gahinda n'amarira, bavuga yuko uyu mwana ari uwa kabiri bari babyaye, undi bamubyaye agahita yitaba Imana. Uyu mwana rero niwe bari basigaranye, nawe yitabye Imana. Umugore yahise agwa igihumure, umugabo nawe avuga ko byagenze, avuga ko ari we wohereje uyu mwana ku isatere kugura umunyu, ariko umugore ntago yarabizi. Rero umugore yatunguwe nuko uyu mwana atigeze ataha, barara batanga itangazo, baramushakisha. Mu gitondo nibwo bamusanze munsi w'umuhanda amanitse mu giti, yitabye Imana. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Ni inkuru uyu mugore ajya kujya muri koma yasize avuga ko nyirabayazana ari umugabo watumye uyu mwana kugura umunyu mu masaha y'igicuku anishye. Mama w'uyu mwana rero witabye Imana avuga yuko nyirabayazana ari umugabo. Ni gute umugabo yafashe umwana akamwohereza kuri botike mu masaha y'igicuku ameze kuriya? Bityo yahise asaba inzego z'ubuyobozi yuko uyu mugabo wiwe nawe bamujyana bakamuta muri yombi, agakorwaho iperereza, kubera ko ibintu yakoze ntago bisanzwe byo kohereza umwana nta n'umuntu bari kumwe mu gicuku. Uyu mugore arangije kuvuga aya magambo yahise agwa muri koma. Kugeza amagingo aya nawe rero ari mu bitaro bya Nyamagabe, ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo barebe yuko yava muri koma. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahumurije abaturage, rivuga yuko abakoze bino bafashwe kandi batawe muri yombi, kandi ikindi bari guhatwa ibibazo. Mu gihe icyaha kitarabahama baracyari abere, ariko baracyakomeje gukora igenzura kugira ngo hamenyekane uwishe uno mwana byimitswe, dore ko yapfuye asambanyijwe. Magingo aya ngaya bano bagabo bafashwe biregura bavuga yuko ibi ngibi bitandukanyije nabyo, kandi iki cyaha batigeze bagikora kubera ko bakekwaho kino cyaha. Bavuga ko impamvu babonetse mwa zino nzira nuko barimo batanga
batambuka bava mu kazi nk'uko bisanzwe, ntabwo rero babonetse mwa zino nzira ko ari uko bari bamaze gusambanya uyu mwana. Babihakanye bivuye inyuma, ariko ibi ngibi ntabwo ubugenzacyaha bubwigize bumva ubu aya magambo bavuze, ahubwo ubugenzacyaha bwakomeje gukora iperereza kugira ngo abandi bafatwe. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyacumbikira hano. Amakuru nakagaruka ni muri rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhezagire, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze. We wakoze subscribe uri uw'agaciro, turagushimira kandi tuguhora tugusabira ku Mana. Imana igikurinda, Imana igiguha byose, kandi Imana mujye mugendana aho uva naho ujya. Ndabakunda.